أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جليد برای مسلمانان، سلام و رحمت و برکت خدای تعالی جل جلاله سر و تمام مسلمانان بی. دیساجی شبیه وراینه مساحتنا حضور ودانن. إن شاء الله أمر دیساجی امر خدای و رسولی وی سر مذهب امام شافعی اجتهاد امام شافعی هم بیان بکن جوارا إن شاء الله. شبکی قیمتلیه دعا مقبولن ام دیساج دعا بکن باشی داجی ام خدای حس کن به توبه و استغفار خوابینن إن شاء الله. ام بجم خدای تعالی جل جلاله اوی نخوشیه های گران سر تمام ملت ما و تمام مسلمانان اسلام عالمی خود دفع بکن إن شاء الله. خدای تعالی شو نویدا فرایی راحتی بده مسلمانان. برای من مسلمان زحف تنگاسی دانن سوریه، عراق، مصر، فلسطین شما زحف تنگاسی دانن ام دوینن ام جوانا دعا که ما شویدا قیمت لی. خدای تعالی إن شاء الله اوانش تنگاسیان خلاص بکه هنه رئیست باش جوانا لحف بینه إن شاء الله. رئیسی کوی اصلاحی خدایوان اصلاح که کوسانه بی خدای تعالی جل جلاله رئیس باش تمراجی لحف بینه إن شاء الله. خدای تعالی جل جلاله مجرى حق مجرى مستقيم آهی نکه. گلی برای مسلمانان ام حاج خوج زاری خوج عائله خو هبن زارو ازهلق له وقتی که اجدادت ما لبرزاری خودشی باشیند کنا حیات رسول الله برهند کرنا ذات و صفات خدای تعالی برهند کرنا عقیده ایمان و اسلامی هند کرنا اوزار و خرانت بون مع الاسف آنها چه صرابونه اما صانع کن ام تف لفی بخبتن لیسایمنان برد چه باش برزاری خواهیم کن زارو که اولی فهمته خود بی تلفن درن دستوان و یدنه آشکرن چقدر چه نباشه بی هند بن اوزارو ایدی باش واجی راست کرنا وانزه حضورد بی جوا خدای ام وام ببن خواهی نسل تازه ام لا نبن خواهی پیشوا او زحف تلیکه مزن چی بی اسلام عالمیه هنه گنج دقیقه که زحف تنگاسی زحف سخنتیلی هده نام مسلمانان دا اجا ام لزاری هم ببن خواهی و ام جوانا اسلام عالمی هم دعا کرد ما شبیه قیمت لیدا و ما چان گوتو ام صلوات سر رسول الله بدن صلی السلام و بخنا شفاعت چی جوانا باشیتیا گنج مج بو باشیتیا ملت ما جوانا کو تریا ویدا بچن بلکه ان شاء الله شفاعت بکه خدای تعالی مجهمت و برکت و شفاعت و محروم نکه ان شاء الله. درس ما اما تونا بحث تیممی بحث قسمی آوان خوانده بود دستمجی خوانده بود مسح سر خفینا خوانده بود غسل و دستمج شانتی گرزمان خوانده بود بحث تیممی تیمم جی صرف خاص امت رسول الله امت بريرات نبيه بآخر دستمج بشو نعمتك مزنه جبو چه جبو آفتنه كاتبيجي يانجي آب هيا فقط نخوشي كي هيا نقال آبي بعملينه تيمم تيه بخاليه بآخر دستمج شو باب التيمم بابا كي بحث تيمم تيه يتيمم المحدث مركاب بدستمج تيمم تيه والجنوب اجنابش قد تيمم بكه مثلا به دست می بیاد تلمیجی هات یا جنابت بیه که شرطی بیجی آفت نبی که چام بیت که تیمم که یا نخوش بی تیمم که لأسباب تیمم جو برک سببان هنا سببهن او سبب کوچیبن تیمم منست قریب که احدها یجوان سببان فقد الماء که آفت نبی بوقت تلمیجی آفت نه سفری ده یا مالوی ده آفت اینی هر زکی دا واو دوره و نکش نآوه اتکا تیمم بکن باش وقتی بیجه اوی کد مال دا بی آفت نبی او قضای سرانا بی اما تا تیمم تکه لمیش که باشه قضا تکه اما اوی سفری دا جیه که بی آف ده قضا بیشترنه باش بیجه فإن تيقن المسافر اگر مرفاق مسافر از سفری داه مینا نها نبو پسپانت شونا دوان شونا بیاتیت شونا چولکی آفتنه بو وقتی نمیشه بو اگر کو یقین بزا فقطه بزا آفتنه چه مال را ریاویه دامتی داد شوه
تبي ريدا تزانيك وقف تنه تيمم بلا طلب أبي ناقري شو ما تزاف تنه تزانيك وجي أوصايا أف تبي رياضة تنه بصابي تيمم أخذك من أخذك لا أبي ناقري وإن توهمه أجا وهم كبي بلكي أفر بي ولی آفتنه ما احتمال آبی هیا بلکه آب هبی نبه بالي ده آب هبی رياوي ده آب هبی احتمال آب صاحبی طلبه بلا آبی بگره من رحلی نام باری خود اول چند دوی هنن نام ده بگه ایرو جا ماکینه هنن اشی دا تخصیوی ها بگه نام تخصیه خود پاشیوی دا کاجیگ و اشیاوی ها لآبی خود بگری لوی و رفقاتی لحوالی خوش برسکه که آوان هی انتنه ونازر بنهري حوالي الدورة خوش بنهري بقدر يكون شعبي يدبيني كاف هي انتنا إن كان بمستوى نجا عرض الراس بي شو لك ده ولا رابي جيك بري بلب بنهري كاف هي انتنا فإن احتاج إلى تردد أجي احتياجها بالشون هاتني با عرض الراس نينه من ولا تما تياه ناخيه احتياجها كو بتشوفه لعافي بجري تردد بلا بتشوفه قدر نظري بقدر نظر أخوي قدر يكون شعبي واتخويه هر عادي كاريا 4-5 دقيقة راس جاب بيش باش بشي لعافي بجري فإن لم يجد كراس عافي نهاد تيمم تكه لما يلي بري مسلمان تيمم أول كان جتي كده حب سببي أول أبا كو أفت نبي إجا أجد سفري دايا بداش كو أفت ند في ريدا لنا جري تيمم تكه أجا كو احتمال عافي هبي لو بجري نو باري خدا هوالي خدا أجا عد راس بي جاوي خو بدري عرضا كي بتشيابي بلا هنا جيام بتشي بجري لا أبي بجري كو نادي باش تيمم تكه لرا أصل آب تيمم تكه بشو ناوي سو حتى آب هبي بخوالي دسمي ناش تيمم شناوي فلو ما كسا ساكني موضعه جي خدا لما يعني يقولوا كير أفتناه حتى عسي ما جي خدا فلا صح وجوب الطلب يصير آب بجري لما يطرأوه جبوا آبك بيدا احتمالك آب بيدا وبيع اگر کو بذار محققات ناگری صح اما جبوا امیدا که بلکه آب باشقه هي پیدا بیا و تازه آب هاتیه و احتمال صحیح دیگری فلو علم ما اگر زاب هي الرياح ناسكه پیش فاو هي يصيله المسافر آب وساق مسافر تجي وقت المج بشال مجد تجي آبه ليه شحتوي تي يعني زع آب دورنينه راده بازدقانه تشي آبجو تینه لحاجته و احتیاجه خارج و خانه خارج و احتیاجه تینه آب گوست هيا جيوي دور اخترا بيش 10 دقائق بتشوبه او كهيا واجب قصده واجب قصده آبی که بشی بینه به دست شوک تمام نکه این لم يخب اگر ندرسه ضرر نفسنا او مال جزرار نفسه خو مالی خو ندرسه مثلا ولی آب هيا للو جناور جهنن لو قاطع الطريق جهنن وادي بتشوي احتمال تهليكوي هيا نفسه خوش مالي خواه بلا نحكي او آبی نینه ولی هيا ريا 10 دقيقة 5 دقيقة فقط نفسه خواه يقول مالي خواه بترسيت كونه چي چه دينه عادله وادي ما تهليكه هبي دبي قوي تهليكه خواه نكد تيمم که مقصود كرناو عبادته مقصود بيك آنين امر خدای خواه و پیغمبری خواه بيك بینه اما تهليكه واه بلا تيمم که وإن كان فوق ذلك أجا آب هيا لجيه دوره مسافر ريح ني ساعتانه مسافر جبونا ريح ني ساعت ناچی آبه 5 دقيقة 10 دقيقة چی تینه اما ريح دوره مسافر ناکشنه بالی با تيمم تكه لا آف تنتي حسابي گرچه هيا لدوره ريح ساعت اگر ريح 40 دقيقة دوره او تيمم تكه ماكي آف تيمم تكه اي آنها تنه وقت الميجيه فقط باش في احتماله بيه ولو تيقنه يقين زافته آخر الوقت أنا تنا لحتى آخر وقت أولي نيبروه بشي ساعتك آفته بشي ساعات ونيوه 2 ساعات آفته نورا نيبرو عصير 2 ساعات ونيوه كاشقايا آخر وقت آفته فانتظاره أفضله بكلي آب بجيدي أفضله ولا تيمم نكه ما دام كي آب هي يقين زافته بلا بكلي آب بجيه أفضل أوه تكو بكلي نكه او ظنه حتى يقين ظن آفته اگر ظنت که بلکه آف پیدا بی احتمال قوت لی ظن که احتمال قوت لیه فتعجیل التيمم افضل عجله تيمم كدي افضله لرا آفتنه خلاص وقت یقینی ظن بقاسه باشه اول وقت تيمم که بجا خوب که بلکه آبی نکه
ولو وجد ماء مثل راس آبی هات آبی هبو لهندك بو پتاکی بچوکه هندك بو لا يكفي ترى دسمي نت كرا كافي نبو تري نت كرا فالأزهر وجوب استعماله واجبه ويبعملينه ترى شقاكر ترى دستوي رويوي ملكي ويكر ويبعملينه رويوي هر دو ملي ويكر يعني چقدر را او آب برو بعملينه باش چه ماكيش برو تيمم که ويكون قبل التيمم او ابي بيشا تيمم تعملينه او ابا تعملينه كا چه ماكيم باش تيمم که او جي بيشا تيمم تعملينه فكي افتنه فقط تفروتان فرتيه ويجب شراءه واجب واجب بكره يعني اب هي بفرتيه واجب بكره خو بده بكره لاش بوك تسميه بيجي اما بثمن مثله كفيته ويبه ام بيجن شيكي اب دو بانوته لويد فرم 10 بانوتان فيته وزعف زاتره تشدينا عادله بلا 10 باند نده تمام که شما فيته خو زعف زاتره بلا بيگراني جرا اب هي فيته وي بتكري اگر زيده دو شوي دو بانوته فقط بدهان تفروشن بازان تفروشن تقال بثمن مثله بتكري وهذا الزمن لازم نكوب كري إلا كو أو آب جينا كري ها دو بانوت بيجي پرنان دو آبه أن يحتاج إلى احتياجي باري پريو هي بله پريو هي دو بانوت آب جي دو بانوته پريو هي ده پانوت ده پازده پانوت هي آب ويجي دو پانوته فيدا وخويجي تكا پیدا بكه لكن احتياجي بو پره هي چي سفر جرا لازم نبي یا دين يكي سر هي دینی وصل ضعفه که تمام مالی هلدنا بخواه اوشات کاری اوی پرنده و آبی تمام که آبی بهریج و احتیاجی را چه عدالته که آب هیجی پرویجی هیه نیش بخواد احتیاجی پره بلا نده با آبی إلا أن يحتاج إليه لدين المستغرق دين يبصايق تمام مالی هلدنا بخواه او مؤند سفری یعنی مصرف سفرویه که پرده آب بکره ترا سفروی پری براتنه تنگاسی و چیدوی بلا پره نده با آبی بهليج مصرف سفري را أو نفقة حيوان محترما يعني نفقة حيوان يكو محترمة مثلا هسبي ترى نفقة هسبي أنجا برتي را يا هسبي حيوان يكو محترمة دواوي هي يعني إيرو بعربات شيء تخصيوي ترى موضوعي أنجا هي موضوع بنزينوي احتياجي بو بره هي جبانوي تكاري أي بره ندب آف لا تهمم كه أي بره بريج جبانو مصرف سفر خورا ولو وهب له معون هذا هباكر جراف مرفقو المسنى عبد مثلا دست شو هباكر او الى او دلون يا هذا عراكرن امانه دان الدلوككي قفاكي دان غرج نو بيرش با درخه مرف اف داي يعني بامانه دلوكك داي بيرش با درخه دست شو واجب القبول واجب القبول في الصح اما كي اف داي مدي قفا داي وزعم منت افداتنه زعم منت توی قفیدا تنیه واجب قبول که توی آب دست شو یا نه قفی به برد بن بیری آب در دست شو ولو هی ثمنه اگه هات هبه کردن پره آبه مرفقی آب نداره قفه نداره پره دا گوهره آب بکره دست شو پره آب دانه فلا واجب نقبول که چرا منت دیده هیه بلا منت آب مرکی دانه نیسر خواه پرویج نفسی نده با آف تیمم که در ریاوی هیا تیمم هیا ولد الله خسیه شونه دست میجی ولد دست تیمم که با مخالیه ولو نسيه في رحله اگه بیر کر آوی تنوا باری خدا مثلا باری و زعفن ماکینای تراوی مزنه تجو اشیاء گران نگر آوی ندی جبیر کر یعنی چی بس جبیر کنید که جبیر که آف نوا باری ده هیا او اضلی هندا کر با اشياء ضعفه جرون نجر نادي يعني جبيك عبنا بارود هي يعني هون ذاكر فلم يجدوا راس آبنات بعد الطلب جرون نجر أوفي نادي فتهمت وقضى قضيت في الأزهر شلا لو را آب حبولو إيه عن نادي بيجي حبو يعني جبيك كربو يعني هون ذاكربو أو آف هيدي حسابي بل بخوا نادي بلا تهمم قضيت من أبي ماينين أبي بري من هون نينا دماغي آویش بی که نه هم داکر آویش چه باشکیه ولی ادلا رحله باری خوب خواه هم داکر ام بیشتر اینا بریم دوام بو
دوا خواب خواه هندا که گرنگ دوا خواه ندی ایرو او چه ناوی یکو ترابی ترا خواه هندا نکاب که دا تراش ها بلیه نه هندا کرن اما باری خواه کو آفته ده هیاد ناباد هیا ترکی واکی ترکی تب باری آهیاری انسانانن تنها باری دو آب کیه گرنگ را باری خود نوام باران دا ندی سو باری خواه هندا کریه فلا يقدر خزانه که چما او تندی حسابه ای ماین زانی ها گران ندی اواش خوا باری بخوا ندی نگو باری خود دیبو آوید ناوید ندیبو اوا باری هندا کریه او قضا تنفل اثر ام بحثا تیمم اتخونن تیمم اوه کو به خوالی دست شو آوینی نه برا سببی همون سبب اول مگو کو آفت نبه اما تفصیل او ام قدر اگه تخونن شکل آفت نبو نشان کیه اجمالا بیان کر الثاني دوان ان يحتاج اليها او هي اللي محتاج بال اوي به او هي نگوتنه الاحتياجي بال اوي به هي لعطش محترما جبونا تيبونا محترم خود تيه یان حسباوی یان دواوی تی ایلرده تی ببی آفتنه به دوان بلا اوی بهلش جوی تیبونی راش خورا یا حیوانی خورا تیمم که بلا تنگاسی نبینی بخاطری شما ریاوی هیا تیمم هیا چه فرایه کیه خود مرف امان امر بگنینه مرف ضعفی آن نشه لا ضعف راحتی دین اسلامی هیا ضعف ملاحظه فایده انسانان تیده هیا دمکی اوی هیا لی ایلرده تید بی ولو معالند بی باش و تید بی نهانی نه دو سی ساعت دنه تی بی حتی دو سی ساعت آف پیدا نکه بلا او بهلش خورنا خورا تمام بکه مود دو اول آفت نبو تمام تکرام اید دوان آف به احتیاجی بالی به آب کری لازم باش و تی بونا او یان حیواناوی از سالت انسان مرض نخوشیه نخوشه يخاف ترسمه ديال نخوشيه من استعماله استعمال الآبه نخوشه وصا يقول نقع بعملني مثلا تفجان بينم برينات وجوده ودا يا نخوشي قع بعملني او نخوشي جراند بي زوباش نابي تصدقي تمام كه مرض نخوشه وصا كو يخاف ترسمه ديال نخوشيه من استعماله استعمال النظر آبه على منفعه ادونها سر منفعه اعضاء يعني ضرر اعضاء تدهيه ضرری اعضا چیه برینداره یا وقت ایش افسای کو ابلی بکوی آف دیگری خراد بی تنگاسی تا چید بی پاشفاش چند میوراج دستی ورا جو اعضای ورا تک تمام بکه آف نحملینه و کذا بطل بر یانجی درنگ باشت بیا یا ضرره یا ضررتنه شخا برینداره شخا تشتگی هيا اگر بعملی ت چند روز درنگتر باش بی آف نعملی هفته کی باش بی آف بعملی بازار باش بی در رو باش بی بلا صدق نعملینه تمام بکه آف داین طرفك تمام بكام او الشيء الفاحش يعني عيبه شد بي لا عيب شنو جاني بدا او بعملينه جاني رشد بي عيبه دا شد بي دمكي يان زرار ازات دهيه يان درنگ باشت بي يا عيبه دا شد بي تو روي ويدا تو ميدو عيب شد بي او بعملينه دادي وجي دزانن يلي برای مسلمانان ولات مجال هي قانون از سرمایه و حشکیه اگل در وایه آب هبی بعملی روی خواب که جید بی سبعی وقت روی داد لکه تا چید بیاوها تصاد کاری آب نعملینه تمام که فل ازهر و شدت البردی وقتی که زیده سرما هبی چون ولات مجال قانون سرما زده چید بی کم مرد بنا نخوشی اوج که آب نعملینه زیده سرما یا آب بعملینه جمعت گری جانوی من مگو عیبدار بیش ها عیبدار نمیجی جو سرما زده کاری تمام که آب نعملینه یا چی ایرو چی ها زاف چه نابن لا الا تندور دانن آف اما اگه فرضاً شولک بو وقت المیجی و آفجل در بو تقول نعملي تمام بكام وإذا امتنع واتيكم امتنع بو استعماله على المدرة أوبه نكاب بعملينه في عد أعضاء كده روي كانوا بعملينه ملاك بعملينه تابعين بعملينه حتى لو تمام أعضاء لا تكاريا تجي هذا بعملينه إلا ما يكون عليه ساتون پرده ستنه به مثلا ملی ویوان برا بریندار بیه پرده سرسنه و نکاب بعملينه أو وكليه أو بريناوي چه سرتنه واجب تيمم تكه وكذا غسل صحيح جي صاج شو على المذهب صاحب شانت كن او ريوي سلامت شو ملي راستت شو ملي جابه برين الفرام بيجي الفرا حتى برات شو جودت شو ابي تانجات تيلي
باش بيرو تيمم تكه دلا بيمنا سرتنا فكريه او نقطه بدا زراره او جي ساخت شو جبري بيرو تيمم تكه ولا تاتي بينهما ترتيب تنا بروندا حسكي اول شو باش تيمم تكه حسكي اول تيمم تكه باش شو جي سالم للجنبي مرفي جنابات را فرق تنا حسكي اول جي ساخت شو باش تيمم تكه حسكي اول تيمم تكه باش جي ساخت شو جب جنابات انا بسكيه فإن كان معجزة أجا بدسمش بي ما أنا بلاد أبي نظانن بدسمش هنا بريندارج تفت شو باش تهمم تكه صارينه أجا بدسمش بي فقول الصح قول مقابل الصح هي ريوي هي قول مقابل هي لقول الصح اشتراط التيمم شرط التيمم وقت غسل عليلي وقت كوجي برينت شو صبي ريوخات شو ملي راست شو ملي جابك هاتا برات شو تمام که باش سری خواهم هست کردن خود شو اما نایزانین هجوی هبن مکه وادی و اگر ده عزا کیو ده هیا و به دست میشه جی خود ساخت شو هاتا وی عزا کاملی ده که سری ده کده هاتا وی تمام که باشه جی خواهم تاوند شو اما قول الصح قول مقابل الصح هي کاری کو باشی داری شو باشه قولك هي قنه قول الصح قالك او شابي قول مقابل الصحيح مرد كابي عمل بك نيجا فتوى بده قلت كاري تهم دسمي وخلاص بك باش بتهمم بك دبي اوجي باش خنا فإن جرح عضواه أجد دحب عزاي برينداره ها ييت مليدا يترويده هر دمر بحبتي حسابي هر دنيك حبتي حسابي بزنبل دمك برينك مليدا يتلنجي بده يت رويده يت مليدا ودو عزان دا أجو صاحبي برين فتيممان دو تيمم تكه تيمم بر روی باش بملیفا و حتی نه بریناوی وکریبو و قابات کری نبود سروی فإن كان كجبيرة أجد شك سر بريني هبي من هنا جبيرة إنسان ملوش كي جبيرة كسر هي يوم برينا وصايا قدرونا خسارنا درونا تداوي كرنا وبينك يابتنا سر لا يمكن ناس برينا وصايا نقاش راكه لا بيش كاسني راكه خراد بيجي رانك حتى بازار البيسترو جان لا يمكن نضعها غسل الصحيح أو يعني من أنا بماين دي ساخت شو وتهمت تهمت كما سبقه دي ساخت شو وتهمت كه من الشام بيش دابوري كهات وأعضاء تهمم جد كه ويجب وجه مع ذلك دير في قاسه مسح كل جبيراتي بمان قال له جبيره آبش دست خف صبي روی خات شو ملا راسته شوشت ملا جب دي ساخت شوشت دست خانه آبد دل سری پیناوی که پیناوی جرح او کیه جوش کسی که دست خشلت که و باش تهمم جد که اگر کو بریناوی بکری بی دست خشل ناکت ناده سجی ساخت شو تهمم که اگر کو پالی بی گریدای بی و نکوی گریو بکه چت کردی مکه دیز روی خود شو ملی خراست شو چه پیجید شو حتی تانگاوی دست خشلت که سری پیناوی ده و باشه تهمم خوشت که و یجب واجب معذار دیگر بقاسه مسح كل جبيرتي تمام جبيره و مسح که مام با آب دست خود آب که تمام جبيره خب صح مسح که وقيل بعضها قيل وده بعض الشركة بس شرط نكتبي باش قيل هاجي قنا راحتيه راش كنا تبع هنا زوره اما هنا جا شربي كافيه اجا فيها مزمن يعني براي مسلمان تيمم من هذا اسمه جنينه هر مش توزاتك اذا فاذا تيمم لفرد انسان وادو فرد مثلا نيبرو ام بيجن شوش تو جي هاد دس قوت دا تيمم كبنا نيبرو كير ابو عصر ولم يحدث باسمه جنبو عصر اسمه نشكلان ديه لم يعد الجنوب غسلان أبيكم جنابات بي غسل خود هذا ناكه شو صرت تهممت كه هكذا دست ميجوساتي أنا صاب يجي أنا قولان دبي باشي صاد بدي ماكي دست ميجاني برو گرد يوم جنابات بو غسل خود راكر شو نا دست خوشی کردی تانگی دا تهمم جی که بول مجا عصر و دست ميجاني نشكت بي صرت تهممت كه أو ده ناكه إذا تسي قول دبي إذا وقتنا ناكه باش بي قيل المحدث كالجنوبن بل خلا قلت يا إيكو بداسمي من جنابتي كو أوجي أو ده ناكه صرت تهممت كه شو نقول مجا عصر تهممت كه وداسمي نشكت في مغرب تهممت كه عشاء تهممت كه بس قيل لك سو قلت يا قلت هذا الصلاة أصح أبقول السنة صحيحة راسك يا وشبكه داسمي المجا الدوان سيان شاران وداسمي نشكت في صرت تهممت كه أو تهمم لازم أي بزنبت تهمم داسمي جنينه کی تهممت که هاج تنه آوه هاج برینه چی بلاوی هر لمه جکتا تهممک لازمه
اما سبب تیمم گو کنگ تیمم که به آخر سبب بیان کرد یهگو آفت نبی یهگو نخوشی هد عذابی دا یهگو برین هیا او تیمم که اجا که تیمم چانکیت که بچت که پس اون یه تیمم که بكل تراب طاهر چقا آخر طاهرات ما شرطي أبه قال خلي بأخبه وطاهر من نجس نبي حتى ما يداوى به مثلا هناك آخر تداوي بده شكرا يعني آخر نورمال جنة فرناك توزي رادو من آخره بوجد به لا بي معدن نابي مثلا معدن كيه معدن كمريه معدن باخريه هي اوجگش آخر در كل بوش نابي وصحاقتي خزفن فراقش كستي قافك كجاد بيجن فراق آخ شد بیا كستي اوجا بوش نگاه تمام که و مختلف بدقیقاً یا آروان تبلیغ هبی آخه که هنوز خالی تبلیغ بی آروان تبلیغ آخه بیه نگاه بوش تمام که آروان و نحو آروانه وقيل هنا كان قلتنا إن قل الخليط وأجا كتير نبي أو كأربانة شيء كتير نبي هندك بجوز كده درسته لما جال خالي صادق بقى معدن نبي جالك يتداويش دبي وتدا شتت نبي أربان تنبي صادق خالي بي قيل يقول يا أربان زاف هندك بزران ناكه ولا بمستعملن جال خالي عملان في الأساس بيروته دسمه جداجي ما جو آب عملاندی نبی و دستمش آب توبو من نگاه بی آبجای دستمش شو. آواجی گله که خالی عملاندی نبی چون که عملاندی. مثلا دست خال خالی دا روی خود دا هنه توز ما بهوا. اوی جاری راکل ملی خدا چه نبی لا عملی جاری سر روی اما وقتی آخوانی یک کتیه خالی اتیام عملینه یا آخر روی خدا جار دام راست دا هنا بيوم أبو أوجي بقى من الشابدا أمشي عملان دي جاركي أو آخا كو أني جار عملان جادون كانوا بعملينه شو هو آخا عملان دي كيانه ما بقى بيعود ويعيق بعضاي وما ريوا من يومه آخا كما زيده بعضاي وما نكاي بيني بعملينه وكذا ما تناسى يقول جي وشاي بشري خدا باجي وشا هي كوستيني وشا زراناكه ريو خدا ملي خدا هبي وايه یا جیوشا نگاه آخر جاری جلد جیوش معمولینه و یشترط شرط قصدو قال قصد تهمم بکه یعنی بخواه قصد بکه آخر جارده هلده مثلا بایلی دا خوالی آن دارن رویوی او جا مزدابرانی چه نامی لقصد نکریه تیصابه جی آنها بخواه قصد بکه خوالی جارده هلده معمولینه فلو سفتو ریحون اگر سروانی بای آن علیه سروا سفت ريحون عليه باي بسر وتوزيع عني فراد أوجد تريد هذا سؤالي ده مصدع وأنا ونيت عني لم يزك فاتنا كه ما جام وش برا يلا قصب كه بحمد بي باي هنا توز بسر وعني ريوكات المليوكات أوجد رابع ما دست خاطر ده نيت عني أو شيء نابي ولو يومي من بإذنه تمام ما هذا كرنا أو إذنه يجي تمام كر بخنا كر نخواشه نكاري وزحف شيء من خاصة خانه ده أفنقا بعملينه وإذنا كوري خواه برای خواه كاكيا إذنا جو خالی بين تمام شيء جوز دبي وقيل يشهد أذن قلبي قال أذري هبي نخواش نبي شنابي يعني إذن بدك أذري هبي صار نبي شنابي نبقى خالي الطهر بي شيء تبليد سنبي إجا ما روحنا تأممه تأمم بشي سببان كبي برagو تمام بچت که اوجو به اخوالی اگر تمیز بی چه تبلیغ تنبی اوگو ما رکنیوی و ارکانو یه رکنیوی نقل الترابی گله که آخی نقل بکه جردی هلده آخی نقل بکه جردی بینیم روی خواب ده فلو نقل اگر نقل کر من وجه الى يدن مثلا روی خدا هنك طلب ده شو مزده عملان دي او اني من خدا عملان دي بناد بيا نقل كش روی خواب ملی خوابا او این عکسه مثلا ملی بنزده ما روی باشه نکتی اوی هلده روی خواب ده باش ملی خجای شیک او که با کفایت کفل الساعه انا خالي زيدي نعملان دي المستعمل لا حسابي ناكل كدبي كل يوم ناكل كه شعري ناكل كبيني يا ريودا ما زيد ناكل كملي خويا يا ملي ما زيدت انا خالي زكاتيه كنا نعمليه لسر هلده باريك اللي بده او تاجي دبي دبي شرط ويا نقله خاليه قال ناكل بكه حاج عرضه
نقل بك روي خواه بال ملي خواه نقل قلب بك ونية استباعة الصلاة هي نية بين بيجي المشق وحلاتكم بلواتي دست میجی دا تکا بجی نیت المشق وحلاتكم تکا بودا فرض دست میجی اما نگاه بجی فرض تیمی تیم فرض نینه تیم دست میجی فرض دست میج فرض تیم که بشون آوی نگاه بجی چه بجی نیت المشق وحلاتكم اي تکا بجی لا رفع حدثا نگاه بجی بدست میجی خالاتكم لا بدست میجی راناوی نگاه بجی فرض تیمی بدست میجی خالاتكم آنجا بجی چه بجی نیت المشق وحلاتكم او صافي گویا خواب بدنا گارج مرا بجی بگری برای مسلمان خوالي لويه ده سوال خوالي بده وهذا كل راكن نيات بينه أو دقات بك من عوينا أو كل ريوخات كنيات تانية ده سوال كل ده راكن نيات ما أول لما يجي الخوا حلال تكيم صدقهم كي حتى تريوخ بده وهذا كل ده نيات ما أول لما يجي الخوا حلال تكيم يعني بقانين وقوتنا وتريوخ بده جارا مانجي ساز خوالي ده أبي دستها راسته شيت كه أبي شابه شان شيت كه أبي دات نبرة وها بيواتينه حتى ها جارجي أو هاكيتينه جبوا تفتي بجاره هكذا أبي دسته هاتينه ها أو توزري كات أبي هاتينه خارج دمكي أما يبزام نيت تينه قصة هلدان آخر كه نقلت كه وقتی نیت اوی اصلا کو نقل کی اصلا خوالی هلدا نیت آخاتینی دبی چه نیت اول مجل خو حلال کم دبی که آخی هلدا دبی نیت اول مجل خو حلال کم دست خودت روی خو بده جارا دوانجی دست راست منی چه بده دست چه منی راست ده یوسا بشی شاید بشی مگوتو بهجان ولو نوا فرد تمامی نیت آلی کو فرد تمامی بکتینم این مگو تمام فرض نه دست مش فرضه تمام شنوی ده يلا بيجي اللي مش حالاتكم اجيب لي فرض تمامي لا مكفي كفايه ناقه في الاصح قول الاصح ده قولات بكفايه كلي قول الاصح كفايه ناقه خلاصه نيتوي وادي نقلت كنيتي ني بزامبن ويجي بيجي اللي مش حالاتكم نبيجي فرض تمامي نبيجي بدس ميزه حالاتكم من دست ميجي نه هو يجي واجبه قرنها برانبريا نيتي بالنقل من شو ما قلتوا بنقله اصلا نقل كيف نيت بين دخل الليل ده كرات كان نيت بينه دخل الليل ده كراك نيت طم او كو المجلس حالات بس صوت بينه صوت كده شو نقله وكذا استدامه دوام جيب كده احمد شان قلتوا ما قو وادي كو نقل كنيت بينه وكذا استدامته دوام نيت خوجي بك الى مسح شيء من الوجه حتى الريح هذا ان شاء الله مسر وقت بون قال ابراهيم سبحانه ها خالي ياخذ جليك هي انا اخوان سياده خالي شي كابن هنن كطاهر بي توز رابي وجد بي دعوه توزه تاسف اللي ده توز رابو ودي راكبي نيتهم اول لما يجي الخوا حلال كم تروح هذا شيء هو ان شاء الله جرى الدوانجي افي لا سراده شبته نبيج بدات ميزه قرات كم نبيج تام ما فرس بكتينم بكدبن لما يجي حلال كم ودي خلي راتك عشان نيتيني فإن وجن يدعني فرضا ونفلا هم يدا فرضي في سنته نيته ما هو لما يشوى حالات كم فرض وسنة سنيت أعني من ينيرو مثلا كا فرض وهي سنة وهي نيته ما هو لما يجا فرض وسنة يروح حالات كم أبيح هذا حلال دوي نيته ما لما فرض وسنة يروح حالات كم أو شو آخر دوي حلال دوي أو فردان ونيتوان لم يجب فرس محلاتكم بس السنة نكر فلو النفل تكون سنة على المذهب لو السنة كم تريش فرزية ما دام يقول هلا ونيتوان لم يجب فرس محلاتكم فرض السنة مش كبيرافك أو نفلان نيتوان لم يجي السنة محلاتكم مساقو أو الصلاة يعني لم يجب نقول لم يجب فرس مش محلاتكم تنفلت كسنتك لا الفنجة فرس على المذهب لما يجيب صابي باشا نيتهم أول لم يجي فرض وحلاتكم يوم فرض وسنة وحلاتكم دبي هر دوش كابه نياد المش وحلاتكم يوم سنة وحلاتكم إنك فرض بيبكي بشوا دمكين نياد قام إن شاء الله بسهر وقت بون نياد ما هو لما يجي فرض وحلاتكم دوش كابه يوم نياد فرض وسنة وحلاتكم ومسح وجهه يجي مسح رؤيه كما يقول نقله نقل كن يجي بلاتيني وروي خده ثم باشي يديه دست خواجي ده مع مرفقات قال انيش كام من دست ماشي انيش كي خواجي كم مگو جارجات شيكم دقات بك شو خوده اخر دست خالي دار راكن نيته ما لما جا فرض من نطق حلال كم روي خده
پاش جای دست خالی بده دست چپی پی راست چیکه حتی علیشی داخل دست چپی جی راست چپی پی چیکه ولی اجی واجب نینه ایصاله گشاندنا خالیه منبت الشعر الخفيف کو بیجی کوکی موی هندک بیجی شرط نه کوکی شل بی تدی دست میشه شرط بو کوکی شل بیا دست میشه یعنی کوکی موی شل بیا موی هندک لقيت هم شرط نه خالی بکوی نما کوکی موی هندک لازم نینه ازاق همه لازم نه هندک لازم نه ولا ترتيب في نقله تنقله ترتيب تنه مثلا خالی تینی شرط نه ترتیب هبی اول روی خورا باشه ملی خورا یعنی چه دستی خالی دا تکابی حبی روی خورا بده اویل ها بده و ترتیب نکر تیرا روی ملی به فرانی یان پینکی مزل عردی دا طرف اگر روی خورا دا طرف الملی خورا سویش تکاب که مگه باید کن نقل ترتیب لازم نینه حتی بیجی فلو ضرب اگر ضربی دا بیده برو دست خورا عردی خسر به فرا و مسکر بيمين بدست راسته وجهت روی خدا دست راست روی خدا و بیساری بدست چپی یمین روی خدا راسته جازه نمیگه دست خالی دا اوی روی خدا اوی دست دا و ترتیب سن اوله به هر حال داش روی و کرا اوسط بیوشی اوی پینک مگوتو پاشا خرات کرد بنابی هنه گوتاد بید بنابی نمیگه ترتیب سنه تکا جاره دست خالی دا هر دو دست روی خدا ده دست راست روی خدا بده دست چپی لملي خراصيت كوسا جيب كاو ترتيب لازم نشيرها وتندب التسمية سنته بسم الله جبيجي من هذا دسمجي سنته بسم الله جبيجي بشي دا بشي نيتي دا بسم الله الرحمن الرحيم ودس الخليب ده ريخو من يخو بده ومسح وجهه ويديه بضربتين مسح كريخو دس بدجاره ايش سنته بجاره كما قلت روی خواه جاره من ملی خواه یا جاره دست روی خواه دست ملی خواه جاری دست ملی خواه یعنی دو جار هلده او سنته گو بسم الله سنته و دو جارتی او سنته خرات که ابی قلت على الصح المنصوص قول الصح كوات النص قطعي كرن وجوب ضربتين قال الا دو جار بي جاره شنابي ما قلت دو جارتي سنته وناخذ دو جارتي واجبه الا دو جار بي قال لك جارك بي روی خواه بده هات كاو ساكت دسي خوا راسي روي خوا بده چپل مي راسي ده جاي ملش چپ را بيني يعني الا كده دجار بي قلت على الصح المنصوص الصح قول الصح قطعي قطعي كرن وجوب ضربتين دجار بي وان امكن بضربه بخرقه اجل جار امكان بي پیشا گفتو امكان بيجي پينك مزن لبده لا او چينا گلا دجار بي وان امكن بضربه بخرقه پينك ونحوها پينك لده تشتاق لده بجار ده تفچيك تكوب كجيت سا الا واجب دو ضرب بي ويقدم مقدمتك أو سنته أنا مقدم بك يمينه دست خو راسته أو سنته أول من دست ماشي تك أول شابي تشيكي باش راسته تشيكي أما سنته مقدمتك دست راسته لسر شابي وأعلى وجهه جوري ريخوي مقدمته جيري بتك يعني سنته جور وبين جيري حلوتك جير واجبه دبي أما سنته جور وبين جيري سنته الراس تشيكي باش شاب تشيكي أو سنته وياه دماغي ما فرض تهمه سببي وأول سببي بتشي خوالي شيء بيوجيكو ركني بيجيكو إجا سنتي بي سنتي بسم الله بيجي يجي راس خي بشا شابي وجوري روخا خي بشا جيري روخا أول جوري بكا باش جيري بكا ويخفف الغراب يجي غبار بلا خوالي خا سفك بكا مثلا تدخل خوالي دلا باش أو باش إنها سفك ببي بل خوالي بيازع قرتيه كندو بيتشانو بي وموالات التيممي موالات دسمجي كالوضوئي موالات تيممي كالوضوء دسمجي موالات يعني البهبي فسنخي آره دسمجي موالات سنت بو تيممي داي موالات سنته چون موالات چون روی خدا پیرام ملی خوش که اما تکا روی خدا بده صبر که 5 دقیقه پاش ملی خو موالات واجب نینه یعنی موالات سنته موالات اوک فسنخي آره چون دسمجي سنت بو تيممي داي سنته قلت وكذا الغسل غسل موالات سنته تكاري غسل وهنا بك قدر بسني باش يمان بك اما
سنت أو كل بحفرة بك أرنا أخيه وإنه سنته تفريق أصابعه تليق جفاك أولا تليق جفاك شرا بلا توس كبنات تلي بيجي جرى أول كل ده سنتك تليق بك أو سريع ويجب وجه نزع الخاتم قال قصيدة خوي جرخي في الصلاة جرى دوان ده شرا لرجادون دزي خوي مسحتك بلا درخي وتوس كبي بني قصيدة من جرى دزخ في رجع سنته وتوس كبي ها لسنته جارا دوان واجب قصيدة خوي درخي جبونا كوجي قصيدة توز لب كبي خالی لب كبي واجب نزع الخاتمي واجب قصيدة خوي درخي حال قد دسمي واجب نبو آب تمام بروبانی آب کدا بنی بس ولی ما تیمم میگه درخی و من تیمم مفروض تیمم کر که سبب چی بود آب تنبو قسمه هبو برین هبو که چی بود اجا اگر تیمم کر دی فقطی ما عند جبوت تنها آبیه اما اجا آب تنبو تیمم کر قرب المشي فوجده راس آبی هات هدس مج نکریه این لم يكن في صلاة آب هات هدس مج نکریه دمگی آب تنبو تيمم كر تلمش كرا أوفات بطل تيمم بطل بيه شما لا راهي دست مجنى كريه أوفات يجيكو أوف بيه مشهور هذا كل ما جبن كو أوف بيه حكم تيمم بطل بيه إن لم يقترن بمانها أوفات أجي أوجي مانه برات نبي جاره أوفات لهندك أو نطير خارنا مانتك ها بطل نبي تبي تيمم كر تلمش كرا أوفات تيمم بطل بي او آف احتیاجات بو آب تنبی اگه مانع کبی چه مانع آف جبو خانوان لازمه حیوانی را لازمه آشا تیمم بطل نبی مانع چیه که عطش منا تیبونه او في صلاتن يانت نوال مجد ابو كو آفهات لا تسقط بيان ميوسا بساقط نبي هنا المش مثلا مال خود گندی خود و مال خود آفسینی او تیمم که ساق از سر هیه بیشتر چندی بوری و اگوسابی بهتر المش بطال بی چما لورا کل مش بکرای دی ساجی قضا خود کرا دوسل مش بو آفات بلا بطال که بلا دست میخواد خو بطال بکه بلا دست شو و این اسقطا اگه قضا سر رادبی جیوسا کش بریندار بونه که عملان دا چه صوب قضا سر رادبی اگه کو يعني بيني نقول بعملينه لا قضا سر سنه او شو لول مجدوي كو بطل نبي من نول مجدو آب هات لما جاب سر كو قضا سر رادبيا صوب المجدو بطل نکه اگه چه مثلا مال خود ابو آفت نبو المال ابو آفت نبی چوات تمام که قضا خوشت که ابي صوب بطل که وقيل ابن ابن كلام ده سنه مطبق بطل بي لولا قول الصح ان قطع هل يتوضا افضل قطع بكيدي باشه ما نتناول المجاوبات بالحقيقه قضا ربي رونبي قطع بكيدي باشه ايدي افضل وعندنا المتنفله ابيكو سنتك لو يجر ركعتين نقعد ركعتين بوري نيته اخواني سنتك حنا سنتك وافهات او نقعد ركعتين ركعتين سلام ده لو افهات يدي هر حال دنها وقت ركلاميه ان شاء الله تبي اسناد سؤالك وكريه او بنسم بين بدنا خدي حسكه بيش ركلامي دي سال قداري بكن ام جواب سؤالي ودن ام او شادي ساجي هنا تشتغل بيجي خدي حسكه غير جواب سؤالي ام توبه كي بكن ام شفراج دعاء بكن خدای تعالی موج حق شاش نکه ان شاء الله خاطری و نهاب شي 15 دقیقه سم بهفرانه ان شاء الله بله بشتري ركلامي دي ساجي ام حضورا ودان هناك سؤال هاتنه وهنا سؤال انكرنا اما جوابهم سؤال خدي عسكر بدن وقت ما من درس خود دوام كنو صار بيد بينه دي يكي برس كريا وتيا مويت يانا كدا ودبني سقال دا معرف هلدا جنانينه شخا روكر كرم بخواجي
سه مذهب ده حرامه، مذهب حنیفی مالکی حنبلی، مذهب شافعی ده مکروهه. اما این ماین بین روی و یا ناقی او زران ناقی حرام نینه. و گوتیه وادی کو سمبیلج لیوی ببوره دريج بكي او حرامه بلي حرامه كلاك الصورة ليو مر بخيه هنا انسان هنا صار ليو قفات كاتينا ودبيوي او حرامه حتى هنا بس فكرين باشا سمبيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بقال قصوا الشوارب وعفوا اللحى برويخة تام بردن سمبيلا كرت بكن كرت بي باشا زاد دريج نبيش خلنا ما دبي قد قلت تنبي بكن وضع حرامه یکی پرس کریه گوتیه قدر تی گریدان چه سات نیه قدر نای گریدان قدر خدا انسانان مثلا حالا صاد بیشن خواهی بزوجی لحو نای قدر گریدان نگویید که گری بده هی تقدیر خدا نگیشتیه هی اراده خدا نگیشتیه او خویی هنه سبب مخبته هنه کی بگیری هنه تدبیرام بینه ان شاء الله سخندی چه نبی گریدان خواهد نیه قدر گریدان خواهد نیه یکی پرس کریه گوتیه جنکی کو به میره خواه پره بعملینی گناه یا نه هر حالا سفر آدنی چک نزدیکی بی پرس کربون جن ها اگه پره شخصی هبی معاشکی هبی چتکی هبی پره گیشت بیه جه اخوات که بعملینی اما جه مال میره خواه کو بزا راضی حلاله کو بزا پی راضی دبی کو بزا پی راضی نابی یا منعی که گوتیه نده به من او حرامه اما کو اگر غایج و خدمت بی و میری زحمت مانه بی محقق راضی بی پر عملان داره دیا باش تاما خدمت مالی دا احتیاجی مالی دا یا صدقه دا کو بزا میری بی راضی حلاله اوجی کو پره میری بی اما هنجنه پری بخواهیه هنه مالی و هنه مال با بودانه تجارت مجارت که مالی و هیت کاری جی خواه بده یه پرس کریه گوتیه مر دینی یکی دینوی زیران یا پران کو سر مرو هبی مرو تأخیر بکه گناه هیه چون تنه یعنی حق آنجا پره یکی سر مرو هبی زری یکی سر مرو هبی او تنه بی مروی لی بخبت نگاه پیدا بکه مقداره که حتی یجنی هف حتی بده قصد مرو تنه بی و بلکه گناه کی مزن نبی فقط که مرو بخبته مرو دی بخبته لپیدا کنوی بخبته لآن نوی بخبته اما هیو و ناده یعنی سری واد زانی یا گوتی پریو چی نبی بلا دین نکره یعنی گله انسان درما خواهد زانه بزن بی سری و بزن بی که پره دین بکه پریو چی نبی زیرو چی نبی بدش خود سری و حرامه اما آنی بقصد داینه و توی اصلا فقیر بو پریوی تو نبو قصد که هم نای او بکی گناه نبی اما اگه دواملی لپی داینوی بخبته یکی گوتیه مرف اشتکی خواه ملیو قات بکه تلمیج ده ها قات بکه بده جوری لمیج بیان نابی لمیج خواه دبی لی مکروه مرف سر لمیجی ملی خواه بسا قات بکه او تنینی مکروه بحثا لمیجی بخوینه خود عز که ملی خواه قات بکه پانتوری خواه بکشینه شاکیتی خواه زعب هن سر لمیجی بسا دل هف خواه سر بکینی بکه لمیش بکه و تب مکروهن صابی ام چام بکن ام بلی خوش بردن پانتوری خوش نکشینن چه بد نسری خواه بلا سر رود نبی که مگی چه بد نسری خواه بلی سنت عقاله خیراوی مزنه اما سر بکینی مکروهه او مذهب شافعی جوسای حنیفی جوسات وانا فرق وان تنن نمی که من ملی خواه ملی اشتی که من قاد بکن میش که مکروهه ها کذا چام بگو پانتوری خوش بکشینی اوکی خب چاقی دیگه بده هفته میشه شو سه حرکت چی بطال جدی بی هنه انسان هم اصلا دست خواتین سه حرکت کی بطال جدی بی صانع مکروهه کو سه حرکت نه مکروهه دبی مرفقی کو ضعف قضایی هبی سنت کاب کنه کاب که مذهب شافعی دا مرفق قضایی هبی ضعف بیجی هندک بیجی نگاه سنت بکه حتی اون قضام که قضای خواب که پاش سنت بکه ها قضاوی ضعفه کریه لی نزانی که خلاص کریه نکریه جالب سا چیلی مرد کریه و کریه فقط احتمال خلاص بینه اوت که سنت بکه
اما کسیم کو بذار قضا خلاص نبیه مذهب مشافعی دا حتی قضا خلاص نگه سنت ناکه اما ملت ما هنت فيدا يانشن زیاد بکن رو برمیش که دولا قضا میه سنت ناکه وشارود نه افصل چه نابی كتير فقه صاد بيجن إنسان كي قضاوي هبي وقت خويش استراحة خوي بليه وقت خارن يجي كيف شيء وقت معيشة خو عائلة خو جنزاري خو بخبت معيشة أوجي خارجي في جلك رونينه دام قضا بك خوجي بس شابين ساعات خبتي سيجار ساعي رازي وقت ماين نخوا كيف نجا دريج نجا جل بخبت قضا بك داملي قضا جناكه وقد بيقولوش ما سنت ناكي دولا قضا من هي يعني بزام من عمري خو قضا صرف بكن عمري خو غير احتياجي غير مجبوري قلب قضا صرف بكن قضا ديني مية بلكي أمرن حكومت بيدين ببن باشن بمرن بديني نشن حضور خدای خو توبه بكن دفع قضا بكن و بعدی قضا ما خلاص بو يعني دي احتمال خلاص بو هم تكون سنت بكن مرفع قوتي قضای هبی چیکار کاری لمیجا شبیه بکش خب گوتو بو فناکه قضای هبی تو سنتی بلا نکه حتی قضا خو بیگ بینه اما حی بکه بطالی نسینی حی بکه حتی خلاص کر یکی گوتیه پشتی لمیجا صبح حتی طاوه ذکر بکه سنتی پشتی بکه سنت طاوه بکه تکویشونا حجه حدیث هنه در حقی بدا سيدة مالا خليجي خذ درجة عالية که نهج الأنام چی کریه کرمانجیه عقیدام اشعرية انصار مذهب امام اشعري صاد بيجي يجي صبح حتى طاب ذكري بك جبوخ حجو عمره يكس بك سبيل ميا صبح حتى طاب ذكر بك خير حجو عمركي الحديث الله صحيح وش نقلتك ضعف خيره يجي امير لازم اجبراجي كوبشا شبكه رابي اساس باش افه بيشيا شبكه ده من رابي شقحنا السنة الشبيب كه حتى حديثان ده هي رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بيجي خدای تعالى ببركاته خو برحمته خو نازل آسمان اول بيته مكان جراتنا بركاته وتجليات آسمان اول غازيت كه ده بتنا نخواش كوج من شفا بخازه تنا دیندار كوج من بيك انا ديني بخازه و ديني بيك بينم ده بيجي ده مگه اوشا وقت قیمتیه من خدای خو بخوازه من صاحب رابی سنت شبیب که و برافیزار بکه من چی خوش بخوازه حتی بو اول شبکه او خلاص بیا حال ها جا میره و باری زرابی اول میجه خواب چاپ بکه و خدای خو فیزار بکه و بشه میاس بیا حتی طابب مینه ازح مقبول ابا کافی زمان لمیاس بیا گفت کم بلکه کمن شبیه هاوینه کرتا بلکش صدان هندک نیکول میجید کن من ام هشی خود تو به سری خواب که خدا ام تفت منو چنه حضور خدای خو خدا ام بر حساب بینن ام تدبیر لیبن شو هیوار زور ازین حتی کتیم مصاد بیجن ده بیجن شبی کرد بیگ مر بزام شیار نابی پشت المج عایشه خبردان ده حرامه چون به اول عایشه مر المج بکش خلاص جو شیار المجاس بی مجوری ده حرامه آنجا من مشغولی بچکی عبادت بیصانبی خبردان دنیای حرامه خدا تعالى مجري حق شاش نكه ان شاء الله انت بنت حضور خدای خو واجباتي بكن محافظه خو حرامي بكن حقي انسان زعم مهمه محافظه خو بكن و خدای خو فيزار بكن بيكي و خدای تعالى فيزار عبد الرزاق فتي يكي قلتيه وادي ما بتهمن مش حلال كير شو ما وصاغو شو مش حلال كم لما فرض سنتي يعني فرض تمام كا جنابتی جیت کاری را که مگوتو بو هر توشت بی فرناکه وقتی آفت نبی یانجی نخواهش می نکم عملینه چون به تهمه میت کاری لمیجید خواه حلال بکه بکفشنا دست میجه تکاری کو جنابتی سر قراکه فرناکه مگوتو بش خواه هیجام بشه قدر مگه درس گوتو یکی پرس کریه گوت سلام کریه گوت علیکم السلام خدا جوان آزیبی دو بیجه بالکونی دا بقیق دا امته اوی داجم ساجته و سا ارد دمن حکمی چیه؟ حکمی چیه جینه دور بکه بگیره بجیه دور دینه حیوان خدا بخیر طور بکی بجیه کی دور حیوان هر حال ده خانی ده نفزه سات خویه اوی در وایه وقتی که دیف قطعه سر بالکونی کتی که
تلاقي حكمك بلي راتنا ما شو دور كه بقول بجي كي دور كنا كوبيدي يكي قوتيه سؤال كده قوتيه ما تشيلك خو فروتيه ما قبوره ويستانديه هي تشيلك نبريه كاش چندکی اوله کاش خاصه هیچ چیله کن نبریه اگر کو تلف ببی زرالی کید بی تلف ببی زرالی خوییه بشه وفروت بی مالی بی حتی قبض نکه نکا بفروشی یکی باشکه قبض لازمه اجبارا بفروشی نکا بفروشی نکا تصرفاتی بکه لما کل باوه بی بیه مالی بی بشه تلف زرالی بی زرالی و نابی زرالی بی طبعا سؤالي هاي بيعون شراء كرين وفروتاني وأول شيء سؤال بكنا مجاوبه بده خدي حسكه السؤال اللي أفقد نهاية أوكي جاب باشو بيعمل سؤال جواب بدن كان ريزي ما درسي ما مايا كان ريزكي سر ساكني أم بينوي باشي ما أرى بدني خدي حسكه بو سالم يجيبو تيمم كربو آف هات أجل ميجا سنت بدور كعدا نابورني باشي ما صاغوتو ولا يصلي المجنون بتيمم كي غير فرض احتياج غير فرض ناكه هر تيمم كي فرض اكيد كه صبي تيمم كده مجنون يرود كه كوبو عصر تيممت كه كوبو مغرب تيممت كه كوبو عشاء تيمم هر تيمم كي فرض اكيد كه من دست مجنينه لو يتنفل سنتك ماشي اشق كي بي مثلا رمضان تيمم كلمه عشاء كيرو 20 ركعت وتر خوي كيرو حتى 11 ركعت 20 ركعت تراويح كير 11 ركعت وتر تفت كوبكه سنه فرزك بتهنيد كوبكه اللي سنه تقوم تكوريبكه ولا يصلي مالي ويتنفل ما شاء والنذر كفرض نذر ما فرضيه كان ميجا فرض حبت كوبكه نذر كنت بالنذر بالمشتكم 4 ركعت مشتكم اجنون فرضيه حبت كوبكه نقول ميجا باش بيبكه نذر باشكه ولا قول الصح صحة جنائز مع فرد تكاري برای جنازات گل فردکی مثلا بيجي دسمش تيمم كير میانی رو كير جامعه جنازه هبون شاید شون حجز زنجره ده حب جنازه هي اشاری مزري باطی جره چیم ده حبسه حب چیدبن حب دو تکاون سه جنازان نمیجا فرض که سه حب جنازه پیراب که بوی تيمم می نمیب تيمم اگه فرضك تکاب که سنت ضعف تکاب که و فرضك گود گل چرا حب جنازان چکاری بکه لا جنازه فرض عین فرض کفایته وأن محقق من نسي إحدى الخمسة ما تفاش بيذكر بينج الميجان نزال الميجان سر هي لنزاق الصبية نيرو عصرية مغرب عشاء و أوجي سنة دسمي في مجال تيممتك كفاه تيمم له يتيممك بس شما فرض حبك السر إما مش خوشون سنتان ما نزال الميجان كيف سر فرضه فقط كاكيان الميجان نزانه بلا تيممك هر بينج الميجان بك كيجان فرض بياد كيجان فرضه أو تيممش ناوي جرد إما مش خوشون سنتان وإن ناس مختلفين الدول ميجي أيري أريج بيرت تزاد دول ميجي أيري مثلا نيفرو عصره يعني عصر مغرب وعيشة دول ميجي هي اللي نزاق إيش بيرت كليه صلى كل صادم هل ميجي تيممكي شو ما الله بالين دول ميجي أيري أريه بلا بينجر تيممك بينجر ميجك أو تقزوي تكفي شنوي يوم صادك بينجر ميج بينج تيمم وإن شاء حسك تيمم مرتين دجر تيممتك وصل بالأول 4 ولا تيمم وشارل ميج من الصبي نيبرو عصري مغربك وبالصالب تيمم دون 4 شار ليس منها التي بدأ شكو داس بكدي ويناك مثلا لما دول ميج قضاوي هي لما يجي أيرينه بلا ويناك شانه حسك بينج تيممتك بينج ميجك شو كيف شنو حسك تيممتك شارل ميجك الصبي نيبرو عصري مغربك تيمم دون نيبرو داس بيتك إيجا نيبرو عصري مغرب عشاء أو صوت شيء بيه أو متفقين يان دول ميجي كو أيري ما يستوي دول ميجي نيرو دول عصر إذا كنت نزاك يعني الميجي هذا حتى دول ميجي أيري نزاك كازوي هي نزاك دول ميجي هذا يان دول نيرو يان دول حب عصر يان دول حب مغربة صلى الخمسة مرتين هر بينج ميجي دجارت كه تيمم كه بينج مشت كه تيمم بينج مشت كه توم بيجي جبوكو بتيمم فرد بنيت كاب كه قازوي زيادة من حكم يجي أذى
درس ما هر حال ده هنت بینه بینی هفته دنی ام خدا حس که دوام کن قبل کمانه مگو ایشاف هوا اینه شاف قیمت لیه بند بینن کو من خوشی هاج ضعفه مسلمان ضعف تنگاسی دانن ام ایشاف وانا دعا بکن اما آنها بشه قدم دست بشون هنه کلمش بکن هنه خدا خو فیزار بکن یا بشه شاف قدم رابن ام جوانا دعا بکن ام امتی را دعا بکن جبو تنگاسی مسلمان هم دعا بکن زحم باش بی وما تشون قدوه هالروج ام جبين ناكم بين حب تسبيح خوجه بخونن تسبيحي صاد حب اخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قلت بيجي هو خدي الله خدي احد تهنيه بهواله بشريكه الله الصمد احتياجي هركز بالي هي لم يلد نولدان ديا زاريوتنا ولم يلد ناتي ولدان دي واوجتنا ولم يكن له كفوا احد هم كفوا ويكستنا بهم كوفه بامثاله بهواله معنى وجي ملحظة بكم باش تبي تسبيحي قول الله أحد تسبيحي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أم دوام كيش بقولي زح مقبول تسبيحي لا إله إلا الله يعني صاد حب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تسبيحي صلوات حتى ما دفعت نجو أن هندك سي تسبيح صلوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هالروج سي تسبيح للرجع الجمعان ام كم ده تسبيح يعني حزار حب صلوات نزح باش تبي وساجي استغفر الله يعني يا ربي اما فيلاش تتخاصم ام في شيء خدا عسكر اما في دوام كن ام خرجوا محروم ناكن وما جوه ما دوام جي توبه بك باشه چرا كتاب ما عقيده و دروازه بند دبيجي كو انسان خيره كي غير ملائكه راسي زود نسينه ودي گناهي غير ملائكه چپه پرس که جوی راسته بیا بنویسینم دوی نمی‌نویسینم بلکه توبه کر نهایت بنویسینه پشت ساعت دیسا پرست که پشت 2 ساعت 5 ساعت صد دوام کن پشت 5 ساعت تمام بو و توبه نکر خویی ملکه دراز بنویسینه خودی رحی بستینی پیسر ماجی خلاص بکه مفید کن دمی اوج بکله توبه مرد کن توبه هر وقت مقبوله حتی ما دفعات نجوارا گو خدي أمر كت القرآن ده جل جلاله بيجي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خدي حس كجوانك وزعف توبات كن وطهرت كن ولا مسوا أين عادتي أم توبة كيف كن أد بيجون بيم تكرار بكن ودرس ما صار تأمم هندقك مات بيني حفتي الدنيا خدي حس كن يا ربي تكرار بكن أستغفر الله يا ربي از رجوع پشمانم جوان گناهی میکریه خوزی من نکر بیا إن شاء الله بقوة خده إيش هو ده دي أناكم أما تكرار بكن شاركني توبة ما قلت له يأوى جناي كده بعجز بي پشمان بي يجد بيجي خوزي من نكراي إن شاء الله أناكم هر سه لفظ مهم من دعم أمان شلون جبر بكن خده توبة ما تمام قبول كإن شاء الله ما داخل بني وان جماعتك وحققت بنيتك خالص توبتك ما هي جماعات بجارينه خده برحمته خب ما تمر معاملة بك إن شاء الله ما هو داخل بني شفاعة رسول خدا بك ما لا أكيد بك روح قيامت ده ما رورش نجد حضوره ويدا خده صبر حاجي ناموري أماك بدن أماك بدن تدبير حق مسلمان هاجي هبن وحق خدای تعالی أنا من مجاوي عبادي بيك من هنا بالشياري وحق إنسان يزعم لحظة بكن خده مجموع جماعات بيانا إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات